na yen concern fufuru emu enka ne presiding member edi ema KMA opanyini wabo enka ne soafo anu hwe edwade ni mfidwuma ho nsem so Alan Kwadwo Kyeremanten abaso se opanyini nsem wodi tudwa na wo kyese Ghana wo hwe sika e ba ye ho ne bosi a yabro ne IMF credit ati kwehya ase na nsoso nipa dodo e wa ban mu ubra ba bia na minister deputy bu anu bia nan bia miensa e ha dwempa anti ono no obefa ba nwa ne tena so se mampanyini a ede saa ne manyi obeyi afiri ho na opanyini akyemu a mampanyini a wopesa wo ba no ne nsam se ya waka no de eto asomu pa pina enadiato edwase nana dodankwa kufato na sofo no edoso enenti wonte so nanso besine enya de wateso kane soafo no hwe edwadie ani mpuntunuma eso ane nani abra wo prese obetu franka ade ama MPP amanyoko no owura Alan Kwadwo Kyeremanten ade atu edwase se nyame ye na domna so be Ghana mampania na soafo no ebe kakra bi asemi aye party man bi ade pa kane presiding member ade makemi owura Abraham Boadi ade atu edwase meaning aviation and transport. What is the difference? And for a very long time, transport for aviation is annual money. On your mission, and they are teaching you money, and adults. It's you also about new money boa, and the same as you money at Becambo. When we say Bassa, now also more be as the department. So, and department has no a cost to cross for saying the ministry. Because also in aviation ministry, they also in aviation department. Now you're the director. On your mission. You know, I can't cost you. NDC amanyoko no ekirema eya wonwa ye pa se besinne a ho kire wei Ghana mampani eda so ede asoafo bebre na ete akunya kese ne so kasamafo de ma NDC amanyoko no wasante mantame ha owura Abbas Nurudin ekirema na reho sem ewom ne se adwuma bi wo ho department ba ko betumi aye dey aye amanfaso aba na ya chichemu di amankofo bi esan sikadie any job for the boys nti a typical example free SHS. Yenim say education hon sensem there. Ministry of Education aye dey manage. Na Ghana Education Service aye dey aboa omo. But na ya sa kwatre free education secretariat akofa nipa kogu abosom ye ti omo ka ya tokas. Say dwuma kro na nso de say Ministry of Education ne Ghana Education Service aye dey. Nenkasemu esa de tudwa say. Bani se nya bronko e na dokononko. Owura Alan ene Dr. Baumia ne Nanado Danko Akufuado wo no nyina no ya abekro nsa wo mu nyina na aka abom ase o man economy na bedru ba bia na ya dey ya droi enti Owura Alan no ntimi meyi ne ho te se soro abofuo bi a afa no no de wo free form wa ya dey asie nana awuku denchembo amane ebonie